na kani constituency Soyong so kajing tili habay sa ya kajing kan jong i presiden barim ne bang isuto baka jing tili jembolo arti constituency habay day kani election kebaluan kalau kay ay tabakam sam bakum kawai kasur niya try kata kasur kadai kasur jong gopom Bahabang i-try ng kamtame kung ka constituency Soyong mat ka mo plan kajingan toy kababon kikam di paper makamtame mang-imagine hakamtam kung kinikijaka kibala na kipot jang ki constituency habang idon na jingjok mo plan niyo ay kajingjok ng nila Soyong kajing beteng jang kikam suk makaroy ka pa kamtam kinikitahan kaya yach kaman haga jingim ke jongi ngidon ke jingjok ngidon ke jingran kata thamla bulan hangli bangidon kuni atay manlay way bil lama kata bangidon ke nuksa hangli imahe tangit skempa hangani atulay inang kia sofra inang kamtlaji show Nasyon mo rakitin parang kaminin kalau kakam sosyo kakritin. We fall only to rise up stronger. Mga kermen, bajing darikat isang pigi pa iba ng pinurlong niya kata. Berkum karel kaparti na sosyo sekalang saudang jang kejela ninyo menyikemen hakajinjok. Hakani ka apulai ke penuan. Bakam tame ini kitan di jongi. Kilong ki baroy ki bapar ki bit propiang. Beninum long shu kumbong iba mene kathai dakar. Terkini kitien ki bok ki brang ki boro bakam tame yai mahe hakani ke election ke penuan. Kubai sipon. Ha gabo.